para media dan juga semua yang menonton, mungkin ada live. Okay. Alhamdulillah, saya terharu, saya rasa bersyukur. Saya rasa orang kata berbaloi dengan kerja keras yang saya dan tim saya lakukan. And kemenangan ini definitely, mungkin orang kata klise, tapi again, kalau tak ada peminat saya tak akan ada kat sini. Saya tak akan dapat bermimpi pun untuk memegang penghargaan ini semua. And I'm so happy. Saya rasa dah lama saya tak cool macam ni lepas AJL. Selalunya selepas AJL, I put so much expectation dekat diri sendiri, and when I don't get it, saya macam depressed. But this year I feel, of course lah, kita ada benda yang kita set a certain standard for ourselves kan, you know. Tapi underneath all that, saya rasa tenang and I'm happy. Dapat merasa juga orang kata malam tu lah. Soalan seterusnya, It turns out that after few discussions dengan tim saya, sebenarnya saya pun bertanya dengan diri saya juga, should I go all out or should I go the opposite kan. Tapi sebenarnya Allah bagi saya petanda-petanda tu slowly. Kadang-kadang bila saya decide untuk go macam apa ni, go small, tiba-tiba ada makhluk Allah ni datang kata you should do this, you should do that. And this is true story. Memang I bump into a person that made me change my mind 100%. So if that person is watching right now, I know that I met you dekat mall and I was crying. And lelaki tu datang dekat saya and tell me that I don't know why you look so tense, tapi I just want to say that you should do you. And benda tu buka mata saya. Memang meremang sangat time tu because I was so down sebab kita nak buat decision either go big or go small. Benda tu is benda yang menelan kos juga. So I decided to listen to myself. I should give what people want. And I should also give apa yang I nak ambil patut buat. So hence, that's the performance. balik modal. It's a stranger. It was last month. Saya jumpa beliau. I was having a meeting dekat mall and a stranger passed by saying that, hey, I saw you. I'm a big fan. I don't know why you look so stressed. I tengok je you daripada tadi. But I just wanna tell you, apa saja yang you tengah peningkan ni, you should always do you. So he told me that. The concept tu, whether it's go big or go small, is tetap kita masih nak menampilkan gunung berapi. Tapi gunung berapi dalam skala yang macam mana kan? Itu yang last minute decision. Yeah. Kemarahan, pengkhianatan. Jadi selain daripada api, apa lagi yang lebih mendalam daripada api kan? Because saya rasa macam saya tak nak go dengan idea yang orang boleh agak. Dan saya tahu ramai yang akan menganggap kamu ni api sebab dalam MV saya pun saya bermain dengan api, ada unsur api. Jadi saya kira another step of benda yang bencana yang lebih menakutkan adalah gunung berapi. Jadi sebuah rasa yang marah itu datang daripada gunung berapi yang meletus. Ayo, itu dia. Yang cakap hell tu, itu she, not me. Yes. Tentang kos tadi, mungkin boleh share sebab kata tadi go small or go big kan. Yeah. So itu adalah satu saya berani harus dibuat lah. Betul. Jadi boleh share sikit. Kos sama sekali tidak boleh kita reveal. Tapi saya boleh katakan itulah, kata tadi nak kecil tapi in the end is one of the biggest
for me juga. Tapi benda tu berbaloi. Sebab macam saya cakap tadi lah, I should do me. I should do what people want to see from Aina Abdul. So wang ringgit tu insyaAllah Allah boleh tolong kita cari. It's not easy untuk cari, tapi Allah temukan cara tu, insyaAllah. Aina, kalau kita lihat ni, cara Aina menyanyi tadi all out. Orang cakap memang temanya macam merentan kan, maksudnya all out. Tanpa, dia ada kontrol tapi you let go all. Adakah untuk edisi kali ini, targetnya bukan dalam kadar wang terbaik atau sekadar melepaskan maksudnya untuk peminat sahaja? Okey. Tipulah kalau saya kata tak ada harapan untuk apa-apa kan. Tapi jujur-jujurnya, and I hope everyone can see the intention, saya memang tahun ini saya masuk, saya hanya nak, I want to prove myself. Because tahun lepas saya sangat down for no reason. Walaupun tahun lepas saya dapat juga satu kemenangan kan tahun lepas. Tapi saya benda tu battle dengan diri sendirilah. So saya bawa kesedihan tahun lepas tu ke tahun ini, and that's why tahun ni saya nak buat yang terbaik, and saya masih nak menyelitkan message puas sudah tu dalam persembahan kamu, because to me persembahan tu berkaitan. And itulah, saya nak all out, saya nak happy. Fans saya datang dari jauh-jauh, ada yang datang dari Singapore, so I should do my best. Aina, menjadi wakil Malaysia kan, Eurovision ibaratnya